Oh, hey! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is November 22, 2025. Oh, time check ba doy? 8:20. Kanina na kita kanina din katapos siyempre inululuwat otro yung pingaga. Inululuwat kita otro kaya no pagbuhay nin nga pamburbalabag na camera kay naihanamon storya ni Kuan bibiko lat bibiko ay ginimang rawon kami about life ay may music tapos jak maarap ko na nun atong bubuhaton wala man bibisita na atong Sangkay bukan nadulak yan ang adlaw ako rin kita ni mamurot liwat no bukan nadulak ko yan na ay danumdum ako nga oy may music ha babaw ko taklo magtatrabaho lang ako tadaw taray na direp ori ko ikaduha ka na inaro yan na kaya pagtutuon hay kamatuon ka sana ori ko yan na ay lapagkuan pagbalik ko ha ay kamagi Tidak mo niya bakit di ako agri di oh ay maudas ko si dada mo ay nakmagi dada ayaw apirana yun dada tayo hindi na tao alaga ganado timbaton ay ko pagbalik ko ay nakmagi ba nagtumagi ano tatapon ni Mako oh ay Mano Roger ginahatag ito ng mga kuang apay Mano Francis ay napakya naman nahilot pa ko ni Mano Francis oh nahilot ka pa ko no ang bata nga ni oo mga anong oras ni Kamanlano alas 10 pa kaniyong kunala sige okay thank you apa so amo tong din yan kumbaga para mga kabataan kumbaga mapaluon ka mo igpapasyada ko ngayon ka mo maglilibot-libot lang kita ha okay may ada ay lapa basta ha pudlanin ka mo kay kanina anak na kita didan naton morning ritual kanina kita kanina no baga waray naghuring untagan lakin idea baik mo sumud balik itong horing-horing ano niya tingin nito na dakon kaya mo to pagtuod ha nagbibinola ako balita ko nakuha ko kanina naton dito pag ay kay nga waray ko kadara ang camera natigdala nagsiring oy nayaragod man kita nato kita dito pero minti na intro ano tapos ako na tumalibot masyada so gabay ta ka may gupod so maglilibot-libot kita din okay iba may daghihapon na nadigig ka kuha ko nga naglibot ko nung kami tanawan diriget na nung ito basta ito ko itong litsun naglibot at tanawan so bagan yan may naman sugo aton at kung pagpakuhanan na hilot so music na lang music kita
a story that must be told, of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sangkay, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sangkay, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sangkay stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sangkay, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sangkay, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, in love stands tall. Thank you so much, Sangkay. Sangkay Tonyo. Eh, magsangkay kita. Ha? Magsangkay kita. Ay, sangkay la ako. Sangkay la. Nga, sangkay ako. Magsangkay kita. Magsangkay lang aran. Sangkay. Sangkay kita. Upaya ha. Oo. Wala ka upaya. Dili pala sangkay. Dili pala sangkay. Ay, didi, kung proyek niyo pumalit, adi, kompleto nila didi, ha? Normal. Wala. Ikan ha, mga manok. Oo. Ini. Manok ano? Para sa rapati. Dito ka nagtago. Dito. Oo. Ay, mga kanan ayam, ha? Oo, para mula raw, sigbin na. Ah. Ori pa? X-ray. Paglusa damo pagkuan. Saan naman ini? Ato pala traffic na print pa man to niya tapos inlulusan gadi. So may mga what time makumakan ni? Mga 10. Mga 10 gihap. Laboratory and blood type pagkatay. Ato kay baw. Patigya. Patigyapan ko ang laboratory. Oo, X-ray adi sir. Opo. Sige, thank you. A friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. I'm fine. Sangkay, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know.
padya daw ko. Uy, nakikita kita ha. Oo.
million. Okay. 135 million. Where are you going? Kain ka? Waray ko mang driver ng kwan. Wow. Oo. Hala. Ano mo? Ano ba? Pwede ako na eh. Oo, hinigap. Plaza, oh, makikita niyo may nga hindi din nagpakaparada ini mga bagong emergency response vehicle lagad mo dito maghusay oh. Lima, oo, lima ngan, di pa padayon na ginhingayad di naman yan matatapos na kepo na Christmas tree. Oo, nga napukan ni Tino. Ayan ha, doon na, tindog na liwat. May din yan itong kahit nga plaza. Punta baga naliaw ko kamo yan ha. Anaton baga pag libot-libot ho. Gimpasyada ko laka mo. Ha? Tala. So karon talanay ha. Again, this has been your friend from another star. Siyempre ako magpapabiling lagihap nga iyo. Sangkay nga mayokbo. Normal. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Oo. Chup chup. Okay. Aki,